female ke? Sir militeron pi. Sir militer. Hi hello Don Marie tum non bang ke ni tum festival lang nun po Carbiyot festival di futara lang so 50 ke pleng la sining arong lo ni tum ta si jir po tumen dam po non ke bar bom lo la pu jir po ke Rohit be. Hello, hi. Stylist lo de lage. Rockstar. Musician. La pen pu lang li bang ke amos rong hang la fashionable boy lo. And this is me our song rong hang simple boys. Thank you and love you nang lang dun ik bomot. Non bang ke kironi sidolo don mari tum jang to full type on po ampar ke vai aflong dun po dei. La si nang lang dun ik bomot. Yo jir po tum ta. Ủa sao này bị bèn thông tin đây full rồi giác thu thải ní nghệ trong mấy chọc xem mà full đáp dù là rồi hết về si po sao bị bơ đây mà mắt là nàng mà bị nè si cái si là bị về tiêu rồi hết nàng lại bị nơi đây thank you full thải po nè mắt chỉ nè bị vềเลยnàng si medical college xong đám gì nè là đam ali trong là thang thế con tôi lo yo vive nego o cha pina de o te la be to chi vive ne to che dar ne do mon ke za ali jing me dun ri noi de sing me ka ja di chele on de. Hi hello Don Marie tum non bang ke tum longkari jaban lo dei festival langun po 50 ke pleng la si tum ta ning arong aje lo la pen pujir po tum ta lo do lo la pen po tum da lo ka bai tom ba tom lo la pen non bang ke adim pali dun po bulo la si dam bom lo dei Don Marie tum mo dak li lo te nampak lang pon chu po let's see oh ko da chu thai ni ko yo la hai thấy mà thay việc nó phụ tim luôn. क्या बोला तूने? Giờ đây Don Marie tum là cái longka rizab lo là har long bang do jo là dak bang photo chiklik bang do o là si tum ta chiklik lo adim lang mesen yo là si non di fu dam bom hut dak tam hor se nepon lo non na bang ke di fu le bar iglo nang festival phan den te ho today Don Marie tum tar lang so kelelo ajo fasar ni lang mat arado elang pena lo man ke arado po Don Marie tum la sinon dam mom lo yo imo 69 tang ho la tum pinilun nunji la si lang nunji non adim le pale pon iglo nang Don Marie tum dam bom lo na non bang ke tara lang so nang le lo Don Marie tum lang me pikan jo de pining ke wow lang me sen lo la ke clock tower pu he di la lo la pu ga gate lo lang me pikan jo de Don Marie tum pining first day man hai alom da gari pa lut un lap lo yo lang me pikan lo de Don Marie tum first day man he di wow lang me sen 50 pleng pa lo yo de क्या बोला तूने? wow very nice ningarong lo de wow hi lang me pingang lo Don Marie tum pining e 50 ke pleng polo wow hi 50 KYF 2024 dah yo de Don Marie tum yo are me hi Hi hello Don Marie tum non tum da ke vai flong sidlo 50 ke pleng la sining arong lo 0.0 pi tum do lo pu 0 pi men ke Sir militeron pi. Sir militeron pi empare pu 0 pi men ke pu bang e Jilirong par pi. jilirong par pi jode pu ke yo foto chiklik lok de Don Marie tum la ke jode tarang solo no theng pi ke mang to war yo wow nice lang me sen la pen non no theng pi nam pak lang pa de la hen de Don Marie tum jo no theng pi long lo
mir ke talang me sen lo yo pu talang me pik lo de don mari tum pu ta mir kang ni dim ta bonda pon lo jo lang me sen da ba mat hun melan ta do pik ma hedi la an clear o e sinang nak lo a phun la dor so pik sita yo lang me sen don mari tum lang me sen lo arlo bang lu long le bon lang me sanan lo don mari tum no theng pi arlo ta lut me oji dam me oi ke dam tang por dam lo non mang si lut le lang jo beautiful, this is called beautiful lang me sen mir do o yo la 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 adap ke me a por ke ju a son wow very nice lang ma sen no theng pia long ta hi very nice lang ma sen lang me pick an lo day don maria tu o la bang atara lang so long si dolo don maria tum o cheleng at hepai si dak bonda de lo jo lason color ta vid de ja de lo par la dak bang part ta bonda jo lang me sen lo don maria tum cheleng at hepai ke am tereng hala dem dung si do he sita me dak bang just example kapak lang pon lo la si cheleng at hepai ta dak kim pon de lo yo don maria tum o an par ke pu abang ke Samsung sing ti acha tai bon lapu alang li ke hala karbi music band long hedi singer lo hala boycott a band long singer lo hala mirdalin papu chere chotha pula solun dala silun nom par ke to war ne che char che ke dam nang ji ko pu ne pula solun dala silun lo ampar khala wo du du palun hedi la karbi rock tum he la sigilun lo jume pik an alangli ke dongka alex kathar pulun se pomen ke dongka sor lage de ekdom nong antai di arta ke ningan phoke ba dolo sar hoilo se tame kilun ase hai hu ke jume pik anang don mare tu lapen jer po tu lapen perfect lang no anta ase thu ke jume pik an pualang li ne ning kaching sam nai ning che dok nai lun se po vodu du long lun se po lo non che tong long pop ning arong pik an la pen ning jing sam pik an Thank you. la pen nang li lun ne ha bi he class 7 class 8 pen ning dok pik an kai ke har juwe Okay. well amak done. bini an thang thek long ning sam pik an Okay, well pualang done. li vodu du long lun se po lo alang li men mang ke alex Alex Kathar. Kathar la si amo pen ta ning chi bi wer lo ne ning sam pik an che tong long chit lo bini na ning arong pik an Okay, thank you. So labang ke nitrogen gas lo ne kupia gas lo ne ke thai lok lo jo bilun na son thot par dak munit che thap thot po am par la son kang jar ya lati lang ma sen la son ta paklang pot festival lo jode don mari tum daga lun perform dim lo lang mes sen ji ajin lang mes sen lo yo wow nice yo koryang ri somar do non koryang somar do pik arje me side lo de daktar lang so long 50 ke pleng manu tinta aning arong aje sido lasi nita nang langdun lo ning arong aje pen koryang si kitap rong nang thang sai beng ong de ho don mari tu de arje me koryang thum lo yo de hai ui मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा अबे तू yo de la ke koryang thum lo ka therak ni pine ne che paklang yo ho arje me koryang sai de lo yo very nice a video bang ke laan si pajut ikok lo do me thak me cardom and thank you so much ne video na lang dona pon la pending dok pote like comment subscribe and share no jer po jer pia tum pinya video bang ke laan si pajut ikok lo thank you